Whoa! 100 yards! Yeah! Lifetime na sa gatikit. Hindi na sa makakas. Hindi makakas. Amo ginasaya. Ulangin mo. Target 25 yards, tapos 30, 40, 50, 66. Ito yung tama niya. Ito windage. Ito. Ayan. So, more practice pa. One record. Ayan. Para bitching ko. So, Erickson. That's done. Whoa! 100 yards! Yeah! It's Brad Dave, 100 yards. 100 yards yun, ha? Windage pa na. May windage pa yan. 100 yards. Sinyasa? Ako na. Gulat sa ako. Gata na ito na first Ano sama? May tangke mo dala, Brad? Ha? Tangke mo dala. Scuba? Oo. Ba't kung may gas pa rin dyan, ha? Hoy! Bao? Dumay, dilagaw mo? Ano mga update eh? Saan ako nagabot? Hili ka man yaw? Sabi mo ako lang de. Okay ito, man. Huwag mo pa. Wala na. Adjustable check rest, adjustable shoulder rest. Ari, no. An. Ano? Sir Dave, Sir Dave ko mo ba? Why not? Bayo na. Magasin niya natin, shots. Ito chicks niya, kung sa chicks pa, maganda. Dulangin. Dulangin. Dulangin mo. O kumangin. O kumangin, dulang siya. Nakita mo tadi ano? Mga sandbag. So? Tayo pa. Mga tropang ano diya. Yan, Brad Michael. Brad Elgin. Bibi. Tagat juice. Duck entry and GBC and then tropang maraming O-rings. Yes ba? Sino yung O-rings oh? Nagbaligya ka O-rings? Yes ba no? Grabe Christmas ba? Yan guys, yun na target namin. Paper target 25 yards, tapos 30, 40, 50, 60, 70, 80 yung pinakamalayo. Ayos. So dito kami sa lugar ni Nandong Pedro. Yan, practice. Ayos. Guys, ito yung tama niya. Ito windage. Ito.
Yan, bullseye. Goy, bus ay So, more practice pa and tuning. At least hindi tayo lumalabas. Ang lapit lang. Yan. Malakas yung hangin dito, left and right. So, more practice. Ito pa yung bago. Okay guys. 1/3. Bawi ta. Ayan. Arabin 5 na oh. 30 na gani oh. Igo ba? Tapos gini daw. Bawi ta. Bawi na. Shots sa 30 ah. Mangulam na lang ko niya. Namuni kay Brad Michael ano. Wala ka to, wala ko dalab lang. Mapunin mo oh. Junji. Si Brad ano. Yun eh. Erickson. Apat ka dats dalong ba? Junji. Huwag nanog apo. Pakison ta, 100 yards. Uy, siguro tayo mga 100 yards. 100 yards tapos 1 centavo. Lala dito ya. Ipara sitting ya kan. Kisa radyo na mo. Muning English yo. 100 yards. Target 1 inch. 1 inch and 2.5 by 1, 2, 3. 2.5 by 3. 1 inch. Na? Budget. Champion 2021 competition. Good Michael. 50 yards ano? Ah, 50 yards metallic silhouette. 8 times 3. Target from 2 inch na, 2 inch to 1/8. Pinakamaliit. Ito yung pinakamaliit. Tapos yung pinakamalaki nasa 2 inch, maliit pa dito. Ayos. Whoa! 100 yards! Yay! It's Brad Dave, 100 yards. 100 yards yun ha? Windage ba na? May windage pa yan. 100 yards.